health facilities omon common ne ba na ye di ni se ya na se wan so wakoma ne wanomu kakra ubewie no na oni institution bi ebenya banta anase entokwa yesi ade ansamafo ti asamadu eye nye ensamafo no ade a omoti asamadu nyu na so be da akoka okoka be fro ahonso kwa onsama enkoni aba so atase enti ubeyudi meso uti anye yi a wano kasa kra achia ene said that social media Facebook ne TikTok ne ade Dr. B be show so amawako wo pane bone yes because what can asem ye besre hwe video a muyi kire ya no pai me hwe tamale se bola pa aye does be ma na epe ho just look at it if that's when this is inside oh yeah Sejon enti krom ha no sabe bibia na mo pese mo me na aban bibia na mo pese mo me no politics bibia na mo pese mo me na aban ye be srem panifu a ededa various institutions ano me anano me kan say Ghana ha say change of government ba yi nipa bi de ensa keken nipa bi entwam no krom ha da because enipa na wote ho no adwunfu waye na adwune se aban e wo so no nye na ban enti de broni fe ne sabotage yemu aban no hufin ma yem discuss no negatively enti ade no so ofi so obetime ye kora onye na oman no mu ate enti me enkofo a aban sesa yeyi wo mu firi ho no me I am beginning to accept that say I was any etena. Yes, Joe. You will be replacing her now. You do that with a competent person. Of course. I know not just any other person. I know dear. Say Ghana for they are equally incompetent. They are equally competent. Well. So what I say? Say, Mako, if I say strike kakra. So I'm saying it's in the hospital, then say yes, sir. You see, hey? I think in 2005 or 2004 yewa na na ya osafomafo me kai say teachers equal strike e okruma some education minister of sports and education sense of education e call sports o ka kire wo mo say o mo ye wo fa ye be yi wo mu nyina di even though na statement no sa time no na nye possible na so hwe yawo any sabotage institutions ni bi pese abibia no wo mo de ha ban no a wenyi nyame a ana enye court sem democracy ayedi ehu na ko mu nyina wapam wo mu nyina no afa settle because enipa we school tifi o mu nya adwuma nye equally there are doctors a o mu susu tifi a o mu nya postings wapam wo mu nyina court na fie na ko afa another group of persons na so emra no any democracy ni ntino ye nya ne sa ye be sere wo mo enipa wo Ghana krom ha no adwuma ye pa ye na adwuma no donso enipa no donso enipa ni nya bi nye it is when you be here if say we grievance ene abandonment na say at the appropriate quarters be a say o channel grievances be ano mesre say omon channel na attitude be a was some nurses mu obekọ no sabin produce a wayi na ni say pani a wayi from aboni bedwam no okuta mobile phone kika na message su pepe no so send na osre wo bra patient da wa wo huna mane se don se yes sir ye be so man na ko bonu fe yasi o se yes sir ye be so man na ko na attitude o mo dan din minim you see I was here start here praise wo mo individually na so mo ya no mo minim a while I don't know no mo ya kura na e kwan ba no mo fa so mo ye no you see Professor Mills na our surprise visitation be to various institutions oba wonkra ti mu be ho so obe pie mo so anu agye mo logbook okọ account anu agye mo documents no ohwem no obusa we I think say heads of institutions no I also mo start adapt this system no because you know oponini be kwa na aye flyer sese John ene obekọ kolebu anaji enti ene na wo de flyer na to ho no
omu be clean bebia aye bibia kama me say de oyare kura be adwuma betena ho because John ba enti say ye start say ye visit surprisingly me giri say make us say mama mo doctor ba akwa ba so e wo ebuakwa polyclinic Dr. Mensa your friend Dr. Mensa Menya Dr. Mensa on transfer any free I think a Jura government hospital or a senior medical practitioner senior doctor na oba ebuakwa no said the doctor na see transfer me ebuakwa me say anajo so wada kra no mo frɛ no obekɔ so wada no mo frɛ no a obekɔ me before obehu me no oni me da before obehu me no na mere afro a ɛwɔ sɛ oko deliver na ɔkɔɛ no emergency na wontimi enti ɔsi yɛ ni CS me say doctor ya da na bi mesuo mu ana me ana megye no contact mo mfɛ ma me wɔm sɛ nye text na me sɛ mo mfɛ ma me na me mfrɛ no me frɛ doctor anaju 2 am ana ɔpeke call no na me ka ma asɛm kyɛ ma introduce me ho within the next 30 minutes ana me hu sɛ doctor na to car e de aba obe deliver me why obe ye ni CS bibia kama ansa na okofie krasan kodware aba adwuma wow ye wa papa for ho mo adwuma yes nanso bone kakra na ewo mu no wo mo sei apapa for no enti e besre se mu a ye di institutions ahye mo nsa no ye besre se mu nya adwuma no se de oman no ahye mo se mo nya because ya pomudin eye yenkwa ya pomudin eye yenkwa enti e besre mo ye adwuma of hospital facilities especially our nurses said the omanfo bomudin o we call us e free ya obi e nurses din say ade no agime nsem o obi e bomudin obekọ no na ayi twetwa na so iPad as de e fe say agime nsem me de minim say John ade na twetwa ma so no iPod as iPad say headphones so na twetwa na so kasa ade menyi su bi ntim na minim o kasa kire no na she's so busy with the phone why so busy ye be sere wo mo right ye be sere wo mo enipa nkwa ana wo mo di agoro me da se pa kofi mesa ba ho bio na Benjamin Fancy say well see we are doing the listening greetings